Sanpi morem rong pipi apa apun ga bipin pen rakom saiki atum areng huki paso pen ajok di Fu Medical College and Hospital lalong si kecilang damnang ajok Karbi Anglong Women Justice Forum lapent United Karbi Anglong Women Association atum pen sodak pen kapinuren pon. Citi ni pa inquire Trop Arni Birla dung hetalong kedu Karbi Anglong Women Justice Forum asai hemalong Karbi Anglong Women Justice Forum lapen United Karbi Anglong Women Association atum chingrum petpen si Karangkiamai inipon Karangkiamai along Karbi Anglong Women Justice Forum amai pi sangpi bilat BP pen kaning jipon atengki kedamtang pai ni pai tongkep Arni rong REM school along Lut Hanbang Mohesor Kolija aphan pang hekrik hi atum pen nep ihupon depen samilang sopen dok muka raikom saiki atum pen rong RE pin khat rong pia rong arada tum phant police station along an hangsi kajupa dertok asai deng pondo laso pi rong REM school along Luthana rapet ania tok bi aphan sami raikom saiki atum pen police station along an hangsi kajupa dertok pen areng hu kaso pondo lapen kania tok bi achor sampi murem rong pi pia phanta raikom saiki atum pen police station along an hangsi an areng hu kasolo Police station along pin suraikom saiki etum inut swalo suopan areng ang kapaso ji aron masi awe tobut hak nilitum hamphanga songpen sodak pen pen pon lopusi pi sanpi belet bp pen ning jipon ungkar kam raikom saiki etum apan sodak pen insai nang ji pusi alang litum pen ki hangpon lapen alang litum swalo su asong pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Turam Ronghang DCSP apan stami inpura lustami pajirdam elo pusi Karbi Anglong Women Justice Forum amanti Dilet BP pen rangkiat hindu pacini pentu. Forum na pen. United Karbi Anglong Women Association Forum na pen. United Karbi Anglong Women Association ni kin penili tum nang litum rangkiat hangno. Ing nangkok atam thekela pohelo. Ningdok pik ni tum la media mat las new thek long lok pen stamini tum Difu Civil Hospital Difu Medical College long stamini tum humri damlo juntu kisung ke po bang phi phani tum humri damlo lapen hala bang so bang phi nilitum phan ahok pet mate details alam nang ke than dun lo la so teng pen sinilitum soro song pen soro kisung phan chira punang di bo phutap si pinie bang ke nitum DC Karbi Anglong deputy commissioner lapen copy to superintendent of police lapen Karbi Anglong Autonomous State ke hoilo itum Dr. Turam Ronghang CM alang lipran sami itum copy to alo piponsi labang so alo panong ponsi non press media pen sami nang litumang no nitum dam kondo kopi posi nginang ko kalam thela bang la ko hello hala so mulit kan bojok alo got inut labang so master pen claim rap pet kanya tok pi ko amunit hala ta teacher lo alang tum claim rap pet lo la pen la kanya tok bi kami hala dak hala so school la so RAM school long than bang hala ta la pen la lang la so hema sor achor muriam rong pipi hala tami hala so school long cook manne mason hanan ki dun school so mar phan hanan ki dun na bang lo la tuma bang ki sung ke phola ko hello la so munit ing bo chok pen anut phan lo en order tum dok muka thana la pen sami lang so thana o si tum halang tum han hang lo winne sa phan hang lo je kupi ko son ma ko ka du una hot batai ni hang era phi non la sa bang ke kanya tok pi tum han pinan so alang litum han hang lu hang si taring ko rasil ke pani hang pon lo hang si lusini padolo ada pen hang si latum di dok muka thana dolo lusini padolo ani yang sam apor ansi alang litum han statement ke engi phan thana dok muka thana long hang lo sipu amasi yang par ke la so statement ke en ahut
arju bom lo apia bangke karju chota ka leader lo la an si tenek lo je areng ahu kapaso hala women police tum do kok swar lo police tum do kok stame thana la dokmuka thana osi bang ame thang si thur phut si or ki jun araki pen si la bang so muriom rong pipi pu la kanya tok bia hemasor phan ke chenek lo la an si theng lo approve kaduk aveta do et lo pini DC long same ni tuma prop da prong dun lo SP long same krong dun lo la pen Karbing long ton state ton mas council CM to Dr. Tulam rong ha pan same ni tuma bang so ado krong dun lo la si non ni tum bangke punang ko gi bangke swar lo phan lo en order hin same ki chok che ke hok lo la punang ko ningje na po arjuna po same ko so authority pen la tum la an third degree charge se la tum han ki sab long lo ke आइन कानून के नितुम पब्लिक तुम तचिनी ओको लो एंड ऑर्डर तुम तचिनी चोट लपुकाली कोपी को सो अरोन मांगे नीली तुम हिन ततिनी ता नॉन लफान के लान से चेनेक लो डॉक्टर अंता हेंगलिंग तमे डॉक्टर फंता ला तुम मेडिकल पर ट्रीटमेंट लोंगले मेडिकल ट्रीटमेंट चिप्स तमे ला तुम हान पिलो पुके कोपी ने सुगर के सो प्रेशर के सो ला हाई पे कोई बेन ले ला सो डॉक्टर बा ट्रीटमेंट नॉन पोसी ला सी Karbiang long rat तमे जोंग सी जोंग ले तुम बिसा से पोते आउ सो पी फाना ले तुम और हम भांग सोंग नम तादो पिक समे रातुम तमे ला तो पुठा के lang damji la pen aju dami pulote non present ke lang ni dipu medical college long se se lang bom lo la si jinso meme henga ak heng pla pla avi ik si pang selo la si la so an to pipana si chenek lo law and order tu te law and order tum ke public aphan ke rabji aphan ma mate public phan harassment ki pigi tum lo la tum ke alang tum yo si public phan la son harassment pi bom pulote nitum public atum ke koson si law and order adung ka muafi munot phi tum pachite bok dam haila lake rata phere bom pola son yang selang tum claim bom pulote kisung ke ne kiduk kisung e prangi bangi lang tame law and order non tum chipa chonga mai hedet po athela son si nitum han chenek pulote so ro phan tapen so pin so police tapen so pin so muni le koson si so ro phan charge long po lo puda da so ro police ma ve women police ma ve mahalada la an la supin so le ki balong pop la an ke theng long pop ke ko pio thikar lo ko nara lo en or ko da ain lo ke do la ke jong si kang bo cho family tum jong si FIR dar skuri pulote hala so hok pet la tum si la so muni da phan la so amone thor kulita phan ke kanya tok pi tum penang so si kapawe la pen ka kidnap ko ba ka murder pulote approve I witness do be ka hok ko te hala bang ke kipidon arondo la pen ke theng da arondo jasi tame non ke kanya tok pi tum thang approve ta ve apiso ta thang approve ta ve tame la tum ke koi thap la an si chenek lo current short puri lok pen si non apinan bang apu hino hilo apiso ta non ana reng solo non reng asame la hai ke theng ik ta pot ke mi ne ke me ne by chance pen la so patient tum nyong si ko pine do ko te risk ani ma dok muka athana osi pen tame lang so si tum risk ani ma ko pine do tal tum risk ani pe hala sala duita apine phan ala tum ko nada engol pe la tum han culprit ko la tum ke jong un ke la pen ko pia proof lo ke do la tum han la ana charge la an ke theng ke chok long ke pen lock up long country or ko an hours la tum ke bi unji ke theng ya ro na ve hada ke la an ke ni tum ta chini ni tum rat public tum ta chini la pen la son si dok muka o si la pen samilang so si ke ti pulo je la bang so moriom long pi pia phan bang ke la an si theng non api ari pro la ban le thengon la pen theng do lo pote pistol same ulai non pon se lang tum ke ther kunara law and order a ron la tum la son ke ther long ke la da ke khayalam si non teng kun la da ke khayalam si la tum ke ban khayalam la law and order tum dak pan nang ne la da issue arise nang ne a thela tum han thang approve ta ve je monitor kulita phan ke la tum si ke pa ve pu ke thang approve ta ve call record long do lo je hala so kang bo chokar ni monitor kulita pen kanya tok pi tum ka jing ke call record do lo lan velo la ta school bang elo ma ulo bang bom lo do muka biusian lo non jang thu je than si bang lang la so call record pe la tum han ke thei jo hi ka ma ve la so pasi ni tum ke ning duk pik so lo mu ni da phan ku pi posi so pin so mu ni le la an ke theng long lo women police atum ke theng hala bang thang la ve la ta la tum hor dun ling si la so lo tum han ke theng usi ni tum ben ke details ala ke so da bang phi ma te muriam ro pi ke pini ni tum ke dam ka visit ho tame nang che than don lo asin tum ning duk pik la so na law and order ke tum Karbiang long ke nang ne
la pen Karbiang long arat ke thik ding tum ta labang son aning kahinu abang pu law and order man ke dak pen plung jui nahi la pen itum not only itum DC phan kali DSP phan kali Dr. Tuliram Rang CM ke hai phan chon kali itum ang song samila ke chifaji la so justice jong tin itum han pipe mala so muriam rong pipi phan pipe polo tan itum kupiang deng man samin itum chifaji ke so lu kan ke lang rop lan bang ke itum ding duk pikan la si ni tum pini la nang tum achinel hoi pen ka chuni ni ri bang ke la son ka chine ka halo ki thang ki sung ave thang ka chok che ave pen ke la son law and order tum i phana ke ra ye tum jong si phana ke nek long bote la so bang ke ka do vi tum cha chi koi nang ne la pen la so putha ke ni tum bang ke so dak pen che song ji la pen la so justice ke ni tum nang vek ji la pen pini het sa ni tum di si pen sa ni tum la bang so lo ki bi sa na pu dun lo la bang ke chok che la so putha ke ni tum tame udan ke ni tum la so bang so putha justice ki loi phan ke nang cherap ton pu cha lang li me sen pen ni tum han lam chak